ntimukwiye kuza mucatinga cyane autour du sexe. Ica gatandatu ntimukwiye koherezanya amafoto y'urukozasoni. Ikindi ntimukwiye kubaho ubuzima buryaryana. Ikindi mukwiye kumvira inama z'ababyeyi. Ikindi mukwiye kuza muganira kenshi ijambo ry'Imana ndetse n'amasengesho hagati muri mwebwe. Nuwabona umugabo wawe muri fiancé wawe atangiye kwigira nawe muki muri fiançailles, birakwiye kumureka, biremewe. Ushaka undi. Ariko iyo bigeze kera mu rugo waravuze ngo kama mbaye mama nukisanga hari bashaka ku divorce, era abari ibintu kanaka byabipfuye. So birakwiye rero ko umugabo n'umugore bicarana mu gihe habaye udukosa. Mwaramutse cyangwa mwiriwe abakunzi ba New Legacy TV, turabakiriye cyane uno munsi. Dukomeje kubashimira ku rukundo mutwereka uko bukeye nuko bwije, reka tuvuge ngo Imana ibaho umugisha. Iri jambo nkunda kurisubiramwo cyane rivuga ngo nta mana nta buzima, udafite Imana nta buzima ufite. Niyo mpamvu rero nshaka kubwira ko uracyafite chance, uracyafite amahigwe yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ubashe kwakira ubuzima. Uno munsi rero no munsi uri special, turi kumwe n'umukozi w'Imana, Imana ihagurukije muri kino gihe. Benshi baramuzi, naje ndamuzi, ariko nshaka tumwakire abashe kutwibwira kugira namwe mubashe kumumenya. Kaze cyane Pastor. This is Pastor Ntagawa Noah. Nishimiye kubana namwe kuri New Legacy TV. Nishimiye rero kubana namwe abakunzi bayo, abakunzi banje, amaze kumbona, abatarambona, abagiye kumbona bashasha kuri iyi TV. Nabwo bwa mbere nyegezeho. Twishimiye rero kubana namwe, tuzi ko hari package kanaka Uwiteka yadushizemo tuza gusangira namwe ikagira impact iri positive ku buzima bwanyu n'abanyu no mu isi yose. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego Pastor, urakoze cyane. Mwamwumvishije ni Pastor Noah Ntagawa, umukozi w'Imana, benshi baramuzi. Twagiriwe amahirwe yo kumwakira kuri New Legacy TV. Na amahirwe twagiriwe, niyo mpamvu mwamwumva tuvuga n'umunezero kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana. Aratubwira ibintu byinshi cyane. Hanyuma rero uno munsi twaje na topic cyangwa icyo tugiye kuganiraho, ni ijambo rimwe ariko rikubiye mu majambo abiri, rivuga ngo fiançailles na mariage. Mu Cyongereza bazabyita courtship and marriage. Nicyo kintu tugiye kuganiraho, akiduhereho umuco kuko dufite abajene benshi n'abandi bagiye babikora, ariko babikora mu buryo bumwe budakwiye. Niyo mpamvu twamuzanye kugira abashe kubidusobanurira tubimenye neza. Hanyuma rero ikibazo cyacu cya mbere dushaka kumubaza, fiançailles isobanura iki? Cyangwa mu Cyongereza babyita what is courtship? Dushaka kubidusobanurire kugira abantu babimenye. Icyambere, ikibazo cyambere uvuze hejuru ya fiançailles, cyambere ngomba kukubwira nuko fiançailles ni nziza. Ni nziza kubera ko ari igihe cyiza cyo hagati y'umukobwa n'umuhungu benda kwigana kuzabana. Hanyuma buri muntu wese akiga imico y'undi. Umugabo akiga, umuhungu akiga imico y'umukobwa, umukobwa nawe akiga imico y'umuhungu. Uvuga ngo fiançailles ni iki? Fiançailles ni igice cy'ubuzima bw'umuhungu n'umukobwa, aho bahura bakaganira, bagahuza urugwiro, bagahuza ibitekerezo, bitegura kuzashakana cyangwa se kuzabana nk'umugore n'umugabo. Uvuga ngo naga periode transitoire, naga periode abantu banyuramo, ni maison de passage abantu banyuramo, na ahantu gusa abantu banyura, ahantu abantu si ubuturo bw'abantu, ariko ni periode ngufi abantu banyuramo kugira ngo bigane, hanyuma bahuze imico, bahuze vision kugira ngo bazashakane, hanyuma babane nk'umugabo n'umugore. Uvuga ngo hanyuma kubaka urugo biva muri iyi periode abantu babonanye, narakubonye ndagukunda kwenda kwisura, ariko none nkeneye ko twicarana tugarushizeho kumenyana, twumve ko ubuzima bwawe n'ubwanje bushobora kuzahura tukubaka urugo rumeze neza. So periode rero ya fiançailles ni periode iri transitoire, ni periode préparatoire yo kuja kubakana cyangwa se kuja muri mu rushako. So ni nziza kubera ko no muri Bibiliya hari ijambo ry'Imana ryerekana mu gitabo cy'itangiriro cyangwa mu butumwa bwiza kuko yanditswe na Matayo igice cya mbere umurongo wa 26, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo muri iyo minsi ngo hari umugabo witwa Yosefu ngo wari ufite umufiance ngo witwa Maria. So nukuvuga ngo fiançailles iri biblique kuko Bibiliya umugore wabyaye Yesu yari afite umufiance nawe. So birakwiye rero ko abantu bagira abafiance, ariko noneho
iyo periode akaba ari ngufi yo kwiganaho kugira ngo abantu bazamenye ko bashobora kuzabana n'inkweto no gupima ko ibitekerezo ufite ahantu uri kujya tuzajyana tuzashobokana iyo bidakunda mugomba kubihagarika uzakunda mugakomeza mugatera intambwe yo kuba mushobora kumenyesha itorero n'abandi noneho tugataha ubukwe. Murakoze cyane, abisobanuye neza cyane. Iyo niyo nsobanuro ya fiançailles. Hanyuma iyo yari A. B na dushaka kumubaza mariage niki? Mariage rero ni n'abantu babiri babanye muri fiançailles bakigana hanyuma bakumvikana ko bashobora kubana, so bagatera intambwe yo kuvugana n'ababyeyi no kuvugana na leta no kuvugana n'itorero, hanyuma abantu bakabashira hamwe bakajya mu rugo bakabana. Okay, murakoze cyane. Ndibaza uwo hawo dukurikirana hari byinshi aho komeza kwiga. Ndi hano kugira ngo userukire ibibazo ufite mu mutima uza wibaza byose. Ndi hano kugira mbibaze, kugira ikintu cyari kigufutse mu maso cyangwa ibintu utatekereza gutatahura uno munsi ubimenye. Hanyuma ikindi kibazo dufite pastor, ikindi kibazo kiravuga ino fiançailles itegerezwa, hariyo periode yayigenewe. Ni fiançailles ikwiye gufata igihe kingana gute? Bo uko ntekereza periode ya fiançailles cyambere ikwiye kuba ndende, ikwiye kuba ngufi, byibura mwaratinze cyane nk'imyaka nk'itatu mwarengesheje, mukavuga ati twararengesheje. Bivuga ngo kwanza twavuganye yuko fiançailles ari periode préparatoire, ni periode transitoire, ni periode abantu babana bagategura icyo benda kugeraho. So rero iyo periode ntikwiye kuba ndende, ikwiye kuba ngufi kugira ngo ibashe kubategura niyiza muri mariage. Kandi nakubwira ikindi kintu, iyo umukobwa n'umuhungu batangiye kwandikirana, iyo bataramenyesha ababyeyi ko bafite fiançailles bitaratangira, ikwiye gutangira igihe ababyeyi babimenye kugira ngo, kandi iyo ababyeyi bamaze kumenya ko ufite fiancé n'igihe mwandikanye ko mugiye kubonana baragupermeta. Ariko iyo ukiyaha wihishwa ukazandikaho ushanga kandi ari nani ibintu biba bitaraje mu muco neza. So nuvuga ngo periode byibura ya fiançailles ntikwiye kurenza imyaka 3, ko maximum igwiye kuba ifite umwaka umwe, 2, 3 warengesheje impamvu kanaka. Umuntu ntagomba kwinjira muri fiançailles atazi igihe azoshakira. Kuba gusaba ngo turakundanye, mufite se gahunda nyabaki ngo ni inshuti yanje oya. Iyo umuhungu wese cyangwa umukobwa wese utaraba pre kubaka urugo akwiye kwinjira muri fiançailles. Fiançailles ugomba kuyitangira neza umunsi wamaje kumasha kugiye gushaka, ufite periode iri press, uvuga ati njewe kene ko dukundana ariko nkeneye ko tuzovugana muri no minsi kugira ngo tuzinjire mu rushako. Ariko kuba usanga ngo jewe naragukunze none ngo nkeneye ko ngo tuba abafiance, none se tuzoshakana byari ngo turi kumwe gusa. Izo ntazo muri kwi expose muri mu rugendo rubi. Hanyuma uvuze ibintu bikomeye, akabazo k'amatsiko. None abantu tuba dufite hano hanze, inshuti yakubwira ngo mfite umukunzi, ngo mfite fiancé, ariko waje kubaza ugasanga ntazwi mu muryango uwo fiancé wiwe. None abo bantu bari mu biki? Baracyari ubushuti bwabo bombi kuko ntabwo birasobanuka neza. So birakwiye rero ko iyo mumaze gukundana mukavugana iminsi, ukwezi, amezi angahe, mukwiye rero guhita mutera intambwe. Ni nayo mpamvu nakubwiye ngo nta muntu ukwiye kwinjira muri periode ya fiançailles atazi igihe azokorera ubukwe. Impamvu abantu benshi utinda asanga baratinze muri fiançailles kandi noneho bagasanga bakoreyemo n'amakosa, nuko kenshi yinjira muri fiançailles nta periode afite gushaka, noneho agahita yinjira ngo gusa ari ibintu zo kwinjoyinga. So ntago ari byo, ni umwanya mwiza uko uri presse uzi igihe wamaze kwitegura neza mu rushako, hanyuma rero ugafata wa fiancé. Iyo umaze kuvugana mukumvikana biroroshe kumuvuga imuhira, ariko nta gahunda ufite yo gushaka abari nk'umukopine gusura aho ngaho. Neco gituma usanga abahungu benshi periode ya fiançailles cyangwa se periode yo gukundana yahindutse imva ku bakobwa n'abahungu benshi. Nibo basambaniye bakuriyemo amada ibindi bimeze nk'ibyo. Kubera iki? Ntabwo ari abantu baje bafite focus yo kubaka, bari bafite gusa izindi focus zitari ngombwa kandi zidakenewe. Okay, urakoze cyane. Bise ntekereza ikindi kintu, nk'umusore ukijijwe cyangwa umukobwa ukijijwe, kuko watubwiye fiançailles ni umuntu uzwi mu muryango, ariko nk'umusore ukijijwe cyangwa umukobwa ukijijwe uzi ukubwira ngo afite umukunzi ariko ugasanga ntazwi wabo, se n'icyaha? Si byiza? Cyangwa umuntu akwiye kwinjira mu rukundo agashikamo presenta apresiza n'igihe
afite gushakira. uvuga ngo umuntu wese ufite kugirana ubushuti bwihariye. Hari ubushuti busanzwe muraririmbana, muraturanye, murigana, ubwo ubushuti kandi ni ngombwa ko abantu gukundana n'itegeko ry'Imana kuri twebwe. Ariko iyo ugiye kwinjira muri periode ya fiançailles udafite gahunda yo gushaka, niyo mpamvu usanga kenshi utarapresence umufiance wawe mu rugo ndetse no kuregiriza abantu bari muririmbana musengana bakamenya ko uwo muntu ari umukunzi wawe. Nuko kenshi uba uri umuntu gusa ufite ibintu biri mu mwijima bitari clear, ariko iyo ibintu byawe bizera uzi neza ko abantu bazi kuri muri periode yo gushaka uri mu kwitegura kubaka, ni byiza ko uba presi ukabwira umukobwa wanje nagukunze ndifuza ko twubakana, mukavugana bikagenda mukamupresenta kuri korale bakamumenya, muri repetition bakamumenya, muri ministeri. Ibi bikaba ari ibintu biri kiya kandi biryoshe kandi bimeze neza. So ntibikwiye rero ko abantu bagira ubushuti kandi nta gahunda juste yo kubakana buhari. Mukwiye kugirana ubushuti busanzwe, ariko iyo ugiye kurenga mu rwego rwo gushakana bikwiye kuba biri presi. Ufite gahunda yo gushaka, icya kabiri ukamumenyekanisha abantu ukarushirizaho kubigira neza. Urakoze cyane, ubisobanuye neza ku bwanje, kuko nanjye ndacyari umusore sindashaka, niyo periode turimo, ariko hari ikintu nyine uvuze nyine numva nyine ndagitahuye cyane. Hanyuma reka tukubaze ikindi kibazo. Hantu hari urufunguzo rukomeye. Ese ufite gahunda yo kubaka cyangwa ntayo? Tayo ufite. Naho niwo uruzingi. Umungu wese winjiye mu rukundo n'umukobwa bakaba bajishiste badafite tendance yo guhita bavuga ngo twe dufite kuzubaka muri no myaka. Abo bantu bafite gahunda mbi. Bashobora kuzogira fiançailles elastic kazaba ndende, bazosanga bimza umwobo hagati yabo bakawugwamo. Ego ndibaza kimurumva cyangwa ari byo wabivuga, ndibaza kimurumva. Hanyuma reka pasa nkubaza ikindi kibazo. Ese nibiye bintu by'ingenzi shobora kwitondera muri runo rugendo rwa fiançailles? Ni ibintu byinshi ko ntekereza. Wenda nshobora kutabishaka kurutonde neza, ariko icyo ntekereza icyambere ukwiye kuba ufitiye urukundo nyakuri utaryaryo. Hari abantu birizi yerekana abagabo babiri mu buryo buvunaguye. Hari nk'umugabo witwa Amunoni na Tamari. Yari umuntu wakunze undi agera harwa, ariko akaba arwaye nta rukundo yari afite. Yari afite urukundo ruri autour ya sex. So yari mashiki wiwe barasambana, ngwamwanga urwango rurenze urukundo yamukuza imbere. So uguye kufite urukundo rutaryaje, urukundo nyakuri. Cyo ni cyambere. Cyakabiri ukwiye kwizera neza ko muri periode ya fiançailles Imana iri hagati muri mwebwe. Ahantu hose mwicaye Imana irababona, ibyo mwambaye Imana irababona, ibyo mwari Imana irababona, uko mwandikiranye Imana irababona. Nk'umuntu wese w'umukristo cyambere ukwiye kugira urukundo. Wambaje ngo nkubwire ibintu ngo ibintu by'ingenzi umuntu akwiye kwitondera muri fiançailles. Ikintu cyambere ukwiye kwitondera muri fiançailles, ukwiye kuba ufite urukundo nyakuri, utari nk'urwa Amunoni na Tamari gushikira kuri sex. Icyakabiri ukwiye kuba ufite periode iri presi yo kubaka. Icya gatatu ntimukwiye guhurira ahantu hari umwijima muri miliyo park ngo mushaka ahantu abantu batazabona hari udutara twijimye. Oya. Icya kane ukwiye kuba nta mahuzu ari sexy. Umukobwa ngo yamaze yambaye akayanzarari, nawe nguze wambaye imyenda yerekana neza ko mugiye kwinjira mu busambanyi. Icya gatanu ntimukwiye kuza mucatinga cyane autour du sex. Icya gatandatu ntimukwiye koherezanya amafoto y'urukozasoni. Ikindi ntimukwiye kubaho ubuzima buryaryana. Ikindi mukwiye kumvira inama z'ababyeyi. Ikindi mukwiye kuza muganira kenshi ijambo ry'Imana ndetse n'amasengesho hagati muri mwebwe. Nanone ikindi wenda umuntu yavuga cyane bacacumi ni ukubaho ubuzima bufite ibintu mwemera n'izo mutemera. Mukavuga ngo je nawe tibyemewe ko tugomba kuganira ibiganiro birenze kimwe. Ugomba gushiraho amahame yanyu ngendegwa. Jewe tibyemewe ko uzokoreza ifoto imeze gutya, nawe ntibyemewe ko uzonyandikira message imeze gutya. Tibyemewe ko tuzohurira ahantu hanana, kandi ntibyemewe ko tuzohura inshuro zitanu tutagiye gusenga rimwe na rimwe. Ngo mugashiraho amahame ngendegwa kugira ngo bituzanyu bizarushirizo gufata. Urakoze cyane cyane. Abasore nabaserukiye cyane, nabaserukiye. Mwumvishije ibintu mukwiye kwitondera muri fiançailles. Yabivuze bigera mu bintu 10. Nimba utari kubyitondera wicare kuri ino video witegere neza, hanyuma utangira ubigendereho. Hanyuma
ikindi kibazo tugiye kubaza kuko twavuze ko tuganira kuri fiançailles na mariage. Hano rero tugiye gusa nkaho tugiye kwinjira muri parti ya mariage. None pastor, umuntu agize igitekerezo cyo gushaka none ni ibihe bintu mu cyongereza byita ama factors, ni ibihe bintu akwiye kugenderaho mu gihe agiye gushaka, agiye kuvuga okay je ngiye gushaka, ni ibihe bintu by'ibanze akwiye kugenderaho? Ibintu ni byinshi ariko icyambere nuko Bibiliya ivuga ngo nta muntu ushobora uje kubaka inzu ngo atabanjije gucukura. Urabyumva? Gucukura, kwimba. So birakwiye rero ko mbere yuko utekereza kubaka ukwiye kubanza kwipanga we muhungu. Ugiye kubaka ufite amadafari, ufite amabuye, ufite umucanga, ufite amabati, ufite amafaranga yo kuriha abafundi. So umuhungu wese witegura gushaka akwiye kwitegura kubanza icyambere. Faranga zawe zingana uzotunga umugore, uzotunga abana, uzishura inzu, uzishura iki. So nuvuga ngo nta muntu ushobora gutekereza kubaka inzu atabanje gucukura. Nta muhungu ugomba buri gitekerezo cyo gushaka ikofi yiwe ihari magusa. Ukwiye kubanza ikofi yawe kubanza kuyegeranya ubushobozi bwawe. So ikindi muri uko kwitegura gutegura ya mabuye niho ugomba gutegura n'umutima wawe. Bategura umutima wawe mu buryo buri spirituel. So amasengesho gusengera umuryango ugiye kwinjira mu bundi buzima utari usanga. Ukwiye kubusengera, ukwiye gusomera ijambo y'Imana, ukwiye gukora amafungo kugira ngo witegure kiriya kintu ugiye kwinjiramo. Cyakabi ukwiye gushaka umukobwa w'umupagani keretse Yesu yarakubwiye ko nushaka azokizwa. Neza uri presa pana amajwi ya shitani, amajwi y'Imana akakubwira ngo uyu mukobwa nitubana nibwo azokizwa. Ariko niba atari ibyo ukwiye gushaka umukobwa ukijijwe, kuko nushaka umukobwa uza wiba wowe uri umukristo uzobyara umuhungu ukijijwe wiba. Umuhungu uzobyara umwana mwebwe, uzobyara umwana ufite 50 ya nyina na 50 ya se. So azabwiriza cyane yibe cyane, azoja kumustara aho yaraye abwiriza akora igitangaza, amazuru n'ipataro mu cyumba yarayemo ayitahanye. Avuga ngo uriya muhungu azabwiriza neza ariko azayiyo. So birakwiye ko uburyo bwiza bwo kumaximiza irubzaro rwacu mu buryo bwose nuko abo dushakana tuguye kuba duhuje imyemerere, duhuje Yesu. Yego. Ikindi wowe muhungu nanone ukwiye kumushaka, ukwiye gukunda inshuti y'akazi, kuko umugabo wese ushaka kunywa amazi tacu yamenye aziba. Gasubiremo pasa ukanu gasubiremo. Umugabo wese ushaka kunywa amazi ntacu yamenye aziba, kuko buri muntu wese azanywa amazi bitewe n'icu yamenye. Uvuga ngo nta muntu uzuyibuza kujya bitamuvuyemo. Niba ushaka kujya umutsima munini uzutekereza ko uwo mutsima ugiye kujya wabanje kukuvamo kugira ngo urye, wawutekereje wawukoze. Abantu bose bageze aho bagera bakunda umuruho kurenza kuruhuka batarusha. Yego. Iyo umuntu akeneye kuruhuka atararuha abateganyije umuruho mu minsi iri imbere. Nakuri. Iyo uri umusore ukanga gukora cyane uri umusore ubuteganyije isoni mu busaza. Ariko iyo umuntu yakoze akiri umusore abateganyije icubahiro mu busaza. So nuvuga ngo uburyo bwiza bwo gutegura icubahiro cyangwa agasuzuguro cyo mu busaza bizingiye mu kuba ari umusore. So umusore wese akwiye kuba ari inshuti y'akazi, kuba umwira w'umuruho, kuvuga ati njyewe ndi inshuti y'umuruho kugira ngo ejo wundi nzobe njyamye merewe neza. So ikindi nawe ntugomba gushaka nawe umukobwa w'umushaka ko utazawo brosa ufite brosade yakuye ruguru. Utazuhindura umukobwa utazi no utaza amano yiwe, utazi kujanisha, uzawoga passport nk'umuhungu udafite abe naga parfait ka 2000. Umukobwa nawe umukobwa wowe twumva nawe uragoye ukimanika n'amahuzu ku musumari muri no myaka muri 21 de siècle papa. Tu nous fais honte vraiment. So birakwiye rero ko buri muntu akwiye kujana n'ibintu bihari, kujana n'ibintu bihari, ukoga ukisokoza gasa neza, brosada yawe ntisaze muze yamiruha igarami. Brosada ikwiye kugira ukweza amezi abiri ukayihindura. Ukwiye kwitegura rero mu buryo buri physique ndetse no mu buryo buri spirituel. Ukwiye kwitegura mu buryo bwose, mu buryo buri financial, mu buryo bw'ubwenge, mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bwose buri social. Pasa nukuri turagushimiye cyane, urabisobanuye in deep, zose wabivuze. Kandi iciza nuko wavuze kuri kote zose, kandi kuko nje navuze nje naserukiye abantu benshi, nabaserukiye urubyiruko
abantu baba babiteganya, abantu bafite gushaka vuba, hanyuma n'abashatse nabo turabigeraho. Ariko turagushimiye cyane kuko ubisobanuye neza. Hanyuma reka tukubaze ikindi kibazo nshaka kukubaza, kuko naragitekereje ndavuga nzokikubaza. Ni iyihe role yanje mu rugo? Dufatiye kuri role physique na role spirituelle, kuko uko natekereje umuntu arashaka kugira role physique ariko akibagirwa uko ari indi role. Icyo nshaka kumenya rero ni iyihe role yanje mu rugo? Umugabo wese mu rugo akwiye kumenya ko akina nimero hafi ya zose. Akina kuri 4, aradiribura, akubite penalty kandi aje no mu izamu. Zose ukwiye kumenya ko ufite ubwo buryo bwo kuba hafi ya zose uzikina. Ukwiye kuba umunyamwuka, ukwiye kuba umunyefaranga, ukunda gukora, ukwiye kumenya ko bya bintu hafi ya byose bigushaka kandi bigukeneye. Kandi hari ijambo ry'Imana rizatubwira ngo hari umurwayi ngo abantu baje bahetse ku ngobyi y'abantu bane. Uzi icyo bivuga? Bivuga equilibre spirituel. Ngo baje bamuhetse ku ngobyi y'abantu bane ku gipoyo. Umwe afasha aha, undi afasha aha, undi afasha aha, undi afasha. Icyo bisigura ni ko kugira ngo buno buzima bwacu bushirizo kuzamuka neza, kuko iyo hafata batatu uno murwayi yari bunyura aha ngaha agahirima. So birakwiye rero gushaka ifaranga cyane, ukiga ubwenge cyane, ugasenga cyane, ugakora amafungo cyane, ariko ukanarya. So nukuvuga ukwiye kubizamurira byose cyane, tukazamura gusa ngo ngo umucumba gusa. Ariko ngiyo hari ikintu cyamwene wayo ntuzugenge ngo uje gusoma ibintu bya family bakuze gusenga ngo ntuzubija oya birakwiye kubizamura zose. Igipo kizamurwa n'abantu bane kugira ngo umugwayi agera aho agomba kugera. So birakwiye ko umuryango nawo ufatirwa zino nkingi zose, inkingi zo mu mwuka n'inkingi ziri sociale ndetse no mu buryo buri economique mu buryo bwose. So birakwiye rero ko umugabo ibyo bintu byose abimenya kandi akarushiriza kubikora akabyicaramo. Umugabo rero hariho nk'ibintu byinshi umugabo agomba kujuwa role ndetse n'umugore n'abafite ibindi. Ariko nk'umugabo wenda nka 2 cyangwa 3 n'umugore w'ibindi 2 cyangwa 5, umugabo akwiye gutanga umwanya mu muryango. Bibiliya iravuga ngo uwo mwana uzovuka ngo azitwa Emmanuel, ngo Imana iri kumwe natwe. Umugabo wese nka Yesu ari we model iri parfait ku buzima bwacu, Yesu bana natwe, umugabo akwiye kubana n'umuryango we. Ukwiye gutanga umwanya wawe, mugasohokana n'umugore wawe mugiye kwitanganyika, mutagiye kuganira ku bibazo mufite, mutagiye kuganira ku mishinga mufite gukora, mugiye gusa ngo mwicare muri joyinge, museke, mujye inyama z'inkoko n'izihene, mwishime, muzamusinzira, mwishure hariya, museke, muganire, musangire ibintu zose. So birakwiye rero ko hari igihe umugore abakeneye gusa ko muvugana mu bisanzwe, museke, mwishime, mutera inkuru. Umugabo wese akwiye gutanga umwanya. Icyakabiri, umugabo ntakwiye kuja muri detail y'ibintu byose biri mu rugo. Ngo numweza 50 kuja guhaha inyama, ngo numara ugaruke usuyejeje mu gikone ngo uharura inyama yabaguze intongo nizingahe, ngo mwaruye 3 wasigaye 4, ngo agaruye zingahe. So hari ibintu bimwe by'ingenzi ukwiye gukora, hanyuma ibindi ukabireka kandi bigatambuka. Ikindi, umugabo akwiye gufasha umugore mu kurera abana. Ukwiye kwamuterera gusa ngo ubwo ushatse ifaranga ngo abana ngo bajye ku ishuri bagaruke homework ibiki na biki. Birakwiye ko mufatikanya kugira ngo mutange umushyo w'urugo rwanyu mushaka ko abana banyu bazabejo kugira ngo ibintu byose bigende. Ku mugore birakwiye ko umugore yubaha umugabo kandi akarespecta umugabo muri rwa rukunda mukunda. Akarushirizaho gufasha umugabo kugera ku nzozi ze, akarushirizaho kubaka urugo rwiwe, agubakishije ijambo ry'Imana, agubakishije ubwenge nawe ndetse agakunda gukora. Birizi ivuga ngo umugore witwa Rusi ntabwo yigeze ashaka kwa Bowazi kubera izindi mpamvu, hari impamvu zibiri. Yaze gusiga nyirabukwe, icyakabiri yakundaga gukora, kugeza ubwo Wazi yamubonye nyuma y'umurima aramufata aramugira umugore wiwe. Ni ukuvuga rero umugore nawe ntakwiye kumushangwa gukunda akazi. Ikindi, umugore akwiye kubaha umugabo, nubwo umugore ashobora kuba ari we wize cyane kurusha umugabo, nubwo
nubwo umugore ashobora kuba ufite ifaranga nyinshi kurusha umugabo, nubwo abiwabo bashobora kuba aribo bagiye hanze, aribo baza bishura inzu, aribo bagurira umugabo ikoti na telefone afite ari byo bifite, kuvuga ngo ibintu byose biri aho ngaho ari umugore ubigura. ariwe n'umugore Akwiye kumenya ko umugabo ni umugabo, nubwo nta faranga afite, nubwo nta bushobozi afite, umugabo ni umwami, umugabo ni umutwe, ntabwo azovaho ikibizokunda wowe umugore ntuzoba umutwe. Birakwiye rero ko wubaha umugabo nubwo yoba atazahaha, nubwo yoba atazi kuvuga, nubwo nta faranga, nubwo ari igifu ari gutekereza, umugabo wawe ni umugabo. Mu gihe Imana yashimye nawe ukamukunda, ukwiye kumwubaka. Kujya Mariya mu cyumba cyo hejuru mu minsi ya Pentecoste umwuka wera yaraje, Mariya ntiyagira icyo avuga kandi umuhungu wari wabohereje finance, Petero abari ubwiriza. Nawe mugore niba ari iwanyu wazahereza ifaranga mukishura inzu, ibintu byose tukwiye kuvuga, ukwiye kumera nka Mariya, Petero akaba ari uvuga. Okay, Pastor arakoze cyane. Arakoze cyane, abisobanuye neza cyane, atubwiye role z'umugabo, asa kandi atubwira role z'umugore. Hanyuma hari ikindi kibazo mpisengira, kabazo k'amatsiko, kuko nico kibazo kenshi tugenda dutekereza, kuko wari uvuze mu nshingano zimwe z'umugore nuko agomba gushigikira vision y'umugabo. Ico nshaka kubaza, ese birashoboka ko umugabo yogira vision yiwe n'umugore nawe akaza afite vision yiwe? Muri ya periode yacu ya fiançailles twavuze, birashoboka ariko si kenshi. So birakwiye rero ko babonaho aho antu baza guhuriza ya mavision yawe neza, kugira ngo ntakazabagire busy bombi, so tibagira umwanya wo kwicarana no gusangira ibitekerezo mu bikorwa bakora. Ariko biba byiza cyane iyo bahuriye muri vision imwe, ariko iyo bagize vision nazo zibiri ni maka adasanzwe, aho usanga umugore akora iki ngiki, umugabo agakora iki, ariko cyane cyane usanga bagomba gusapotingana. Ariko iyo bibaye nabwo biba bikwiye ko muri ya periode abantu bicara bakaganira, ndetse rimwe na rimwe wa mugabo we hari n'igihe umugabo ashobora kuza agasanga umugore niwe ufite vision ndende, bikaba ngombwa ko abandoniye kugira ngo ashigikire iyo nguyu, kuko arico bari gutekereza bazabukamo paraporo yuko bari gushigikira uyu mugabo. Aho gisobanuye neza, kuko hari igihe usanga umugore ufite vision igaragara kurusha y'umugabo. Wenda ikibazo nyine abantu baba bafite no kumva, no guca bugufi, no koroherana. Urakoze cyane. Hanyuma kuko twakomeje kuvuga, turinjira in deep kugira tubashe kumenya. Hanyuma hano rero ikindi nshaka kukubaza ni kuko ingo nyinshi ziba zaraciye mu ikanisa bakabahezagira bakabesha umugisha, so kubera iki hariho ama divorce, kandi niki gitera ama divorce mu ngo zimwe tugenda twumva? Ayo yose bino bibazo bose wambaza, buri kibazo cyose wambaza ifite isomo ryayo ryihariye, kandi umuntu ashobora kwigisha umwanya munini kugira ngo durushizeho gutanga umuco ndetse n'igisubizo gishobora gutanga nyine umuco kuri izo bintu. So hari ibintu byinshi rero bituma ama divorce haba. Cyambere nuko muri ya periode rimwe na rimwe muri periode ya fiançailles abantu batafashe umwanya wo kwigana kugira ngo uyu muntu turi kumwe ninde, cyangwa ugasanga umuntu yishoye yari fiancé wawe akagucinya inyuma, ukamenya neza ko agashaka ngo musambane, wamwangira ukamenya ko yagucinya inyuma yasambanye n'undi muntu, ariko ukanga ugahumiriza ukavuga ngo reka ngo mushake. So uwo muntu rero uri ku expose azanga byakunda, winjiye mu rugamba, ntugiye kwinjira mu rugo rw'amahoro, ugiye kwinjira mu rugo rw'intambara. Nuwabona umugabo wawe muri fiancé wawe atangiye kwigira nawe mukiri muri fiançailles, birakwiye kumureka, biremewe. Ushaka undi. Ariko iyo bigeze kera mu rugo waravuze ngo kama mbaye mama nukisanga hari bashaka ku divorce, era abari ibintu kanaka byabipfuye. So birakwiye rero ko umugabo n'umugore bicarana mu gihe habaye udukosa kugira ngo babashe kudukosora. Impamvu z'ama divorce rimwe na rimwe no kutamenya inshingano zabo, buri muntu wese ngo afate responsibility agomba gufata kugira ngo urugo rushizeho kugenda. Ikintu gikomeye nabonye mu rugo, agomba kubaho ubuzima bwo kwihanganira. Kubera iyi mpamvu, yaba ari umugabo ntashoboye byose, yaba ari umugore ntashoboye byose. 3, umugabo agira amakosa utobara, umugore agira amakosa utobara. Iyo rero umugabo atumvise amakosa ye, umugore ndimva amakosa ye, cyangwa byakunda abantu bazorwana. Iyo umugabo ashatse kuzamuka, umugore nawe agahita azamuka, bazorwana. Ariko iyo ari uwarakaye, undi nace bugufi asaba imbabazi kugira ngo
bavugane niba n'umurakari bushira barebe ukuntu ashobora kumuhamagara mu bugwa neza no mu bwenge mushaka ukuntu mwicara mwige ku kibazo kugira ngo icyo kibazo gikemuke mukomezanye safari hazibana zidakomana amahembe ariko birashoboka ko ubuzima bwanyu bushobora gukemura icyo kibazo gihari hanyuma mugakomeza mu kubaka urugo rwanyu niba tutekereza ko umugabo n'umugore bashobora kurwana niriho urugero rwiza bari mu gutanga ku bana barimo kwera so birakwiye rero ko abantu bicara utekereza ko umugabo n'umugore acatinga n'undi mugore baryamanye n'umugore we cyangwa umugore akacatinga n'undi mugabo baryamanye n'umugore we iyo nuko expose byanga byakunda uwo mugabo namenya ko hari undi ex wawe utaretse kandi waranashaka mukivugana nk'abafiance kandi uri umugore cyo kintu ntago ari cyiza birakwiye ko ibintu byo clair telefone y'umugabo n'iy'umugore ni biri clair nta password nta cyo mugomba gushaka mwembi muri umwe ukwiye gusangira imishinga telefone iyo ngiyi iri rimwe na rimwe zasigira umugore wanjye simukari abantu bose bazompamagara za bitabo biri clair rero ntekereza ko abantu bakwiye kuba clair kugira ngo birinde ibyo bintu bishobora gutuma ingo zisenyuka hanyuma murakoze cyane yo kituriga cyane kandi amajambo yose waduheza azagira impact mu buzima bwacu guhera kuri jewe n'ababa badukurikirana hanyuma wakomeje kubisobanura ni nka wari wabikozeho gusa just weda mu ijambo rimwe cyangwa abiri ku muntu ugifite umushinga wo gutegura kuja mu rugo ni ikihe kintu cyane yokora kugira agwanye iki kintu kenshi bisanga mu rugo cya divorce ni ikihe kintu yokora kugira ikintu ntazigera kibona mu rugo rwiwe icyambere umuntu umugabo n'umugore cyangwa abafiance kugira ngo birinde kuzotandukana cyangwa kuzogirana induru icyambere nuko muri no fiançailles bagomba gushiraho urutonde rw'ibintu kanaka bazakora bamaze kubana bafitwe ni gutya na gutya ariko cyane Yesu akaja mu centre ibikorwa bizanyu byose Yesu agakina nimero 6 muri ibikorwa zanyu byose agakora hose so iyo icyo kintu kiri clear Yesu agakora ahantu hose ibintu zanyu byose bija mu muco imishinga yanyu telefone zanyu imyambaro yanyu bikarushizo kuja bikaja mu muco iyo mufite amakuru mwagiye muhishana muri fiançailles nimuyamenye mwana amaze gushakana bizoba nabi ukuvuga ngiye kukubesha ngo mfite dossier ngwino dushakana amara kagutwara hariya ntayo mfite cyangwa data akora ikinshasa cyangwa mukuru wanje aba muri Amerika cyangwa nije uhagarariye societe kanaka cyangwa njewe sindwaye cyangwa mfite ubwenge nta n'ubwenge mfite so ugasanga hari ubugwayi n'ubumuga kanaka wahisha umugabo wahisha umugore usanga byakunda nabivumbura azogira inketide ko nizo wamubwiye byose wamubesha ukwiye kumubwira niba umugaye kuguru niba uzara niba utabyara niba wigeze gushaka undi mugore niba wigeze kugira undi fiance aragukomeretsa niba nta faranga ufite niba ufite dossier niba ntayo ufite niba usenga niba udasenga mubwizanye ukuri kugira ngo niba tugiye kubana menye ko ngiye kujana n'umuntu wapfushije umugore ngiye kujanwa n'umudivorce ngiye kujanwa n'umukene ngiye kujanwa n'umuntu udafite dossier ngiye kujanwa n'umuntu ubwenge bwiwe bujegajega ngiye kujanwa n'umuntu urwaye cancer janwa n'umuntu urwaye sida janwe nibango izo ngwara zose n'ibyo bintu byose uhishe mu mutima nizo factors zizo gusenyera urugo niba utaramubwiye umukiyafi birakwiye rero ko abantu babwizanye ukuri kugira ngo kwa kuri kuzotuma umuntu yiyangaja abizi neza njangwe n'ikimuga ariko n'umuhisha w'umuga bwawe ukazoheza mukuru wawe akaba ari guteretera ni wagera hari akakuvugira ni mugera hariya azosanga ibintu bidakunda usange bisenyuka uvuga ngo ikintu ntekereza gikomeye ibintu bibi warumbwiye icambere nuko ibyo mugomba kwemezanyaho byose Yesu agomba kuja mu centre cyaka bibiri mukwiye kubwizanya kuri nta kindi kintu na kimwe muhisha ingwara ziri mu mutima ingwara ziri ku mubiri ubukene ufite amashuri wize bene wanyu aho baba niba mu nkambi we clair niba ugwaye niba utaragwaye niba umubwire niba ufite inkovu hantu kanaka umubwire amakuru kugira ngo atazoja kumenya ibintu utamubwiye uzosanga gusenyera okay pass urakoze cyane
cyane ibibazo ni byinshi tuzakomeza episode ya kabiri. hari irindi bombe ariko numva two wenda maze ikindi kibazo kimwe kugira ngo yego wenda tuzomugarura ikindi gihe kugira ibyo afite kutwigisha ni byinshi twagiye tubica hejuru ariko tuzomugarura ikindi gihe ndizera uko utwemereye cyane. hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twashaka ugenera amajambo abantu bari muri processus yo kubaka babaja muri mariage amajambo bagenera kera abantu biri hafi n'abandi bantu baba bitekereza bikiri mu mitwe yaca mu nzozi yabo ugire amajambo bagenera. Bakomeze basenga Imana birinde ubusambanyi à la veille ya mariage birinde kwambara amahuzu ari sexy birinde kubeshana babwizanye ukuri hanyuma birinde guhurira ahantu hari umwijima bavuga n'ibyo bazokora bavuga imishinga bafitanye bumvira inama z'abavyeyi ndetse n'abapasteri hanyuma barushirizo gusenga basangira ijambo ry'Imana bazomakisa urugo rwabo ruzaba ari rwiza. Abari mu rugo barushirizeho gukomeza kubana neza babwizanye ukuri kandi bihanganirana muri byose kuko ntawe udashoboye ntawe utananiwe. Ibyo utekereza ko ushoboye byose hari ibindi byinshi udashoboye. So muri kwa kundi kudashobora kwawe umugore arakwihanganira cyangwa umugabo arakwihanganira. So uzumenya yuko umugabo akwihanganiye kimwe nuko umugore akwihanganiye. Iyo step nuyitakaza cyangwa iyo factor nuyitakaza uzamenya kuzaba ari wowe mbarutso yo gusenya urugo. Mubane neza musenga Imana mworoherana mubabarirana mu rukundo ukomeza ruzamuka. Ikindi kintu wenda washobora gusoreza yego urugo na ahantu heza ariko hakenewe ko abantu bakumba kubwirana amagambo meza. Wambaye neza uyogosheje neza waserutse neza ifoto yawe iraryoshe. So kandi mu rugo hagomba guhora hahinduka. Umunsi mwari mufite itapi y'umutuku muzani iy'umukara ejo mwari mufite inani mwari mufite televiziyo nyuma y'imyaka 2 muyigurishe mugura indi inani intebe nizisaza muzikuremo cyangwa muzambika imyenda muhindure igitanda cyari kimeze gutya mu gishanga bashuka y'umweru muzana yandi ya bure mugiye gusye ibintu bigomba kuza bihinduka umwanyu akwiye kuza hava mu byiza haja mu bundi ukwiye kuba mukakura mukatera parfait inkari z'abana twazumvikana muri saro ngo ni winjira ufati izuba abashitsi nibinjira buraho bicara intebe bazinyayemo baririyemo batayemo ibitogi batayemo ibishimbo apana ubwo rukwiye kuba rufite isuku kandi umunsi ku munsi mukarushiriza gutera imbere mukava mu bwiza mujya mu bundi. Umuntu wese winjira ngo yazogaruka abera ngo inzu mwaguzinje cyangwa mwagiye mu yindi kwereka bihora ari bishaka kandi yamweshe bitoye n'ifaranga ufite. So akagumira akabaheza akaguma akabaheza muri zose Yesu il doit jouer le numéro 6 Pastor urakoze cyane. Hanyuma wowe uhawe dukurikirana wowe uhawe ureba kino kiganiro iyi message ni yawe ndizera uko wumvishije ibintu bisabwa mu rugo hagomba kuba ibintu bishasha buri munsi. Hanyuma reka dushimire umutumirwa wacu Pastor turagushimiye cyane Imana igumugisha. Kugira kuri New Legacy TV no umugisha kandi ni umugisha tugize mwumve ko tubashimiye cyane Imana ibaho umugisha. Hanyuma reka nshimire abakunzi ba New Legacy TV bakomeza kudukurikirana uko bukeye nuko bwije. Reka mvuge ngo Imana ibaho umugisha, support yanyu turayibona, uburyo mukomeza kudushigikira turayibona. Imana ibagiriye neza cyane. Hanyuma reka mbasabe kino kintu wowe uhawe dukurikirana wowe ureba ino video utarakora subscribe ni ikintu coroshe cyane kanda aho hepfo gusa hanyuma ugire share kugira buno butumwa bubashe gushikira abantu benshi kuko urumva n'inyigisho zishobora gufasha ujya mushuti wawe n'ujya mushuti wawe ujya muyomba wawe n'ujya so wanyu bizomufasha. So turabashimiye cyane kubwo kudushigikira tubamenyesha ko tubafite ibindi biganiro byinshi bizobafasha. So reka tuvuge ngo nawe ubutaha Imana ibarinde murakoze cyane. Thank you.